boy Gabriel Martinelli, Totoro da Silva, Fatingona hana Pep Guardiola wigize Mourinho, Pep Guardiola wigize Diego Simeone, Pep Guardiola waje nk'umutoza muto cyane uciriritse, Pep defanda nk'abatoza biga gutoza, Pep defanda nk'abatoza babiga, Pep wataye gegeni yarivanze na TikTok, maze barimo baramuhana kuri mupira muhogo, Pep usigaje n'umupira ugahitse, Pep wifatiye ikipe ayishyira ku kiranguzo, Arsenal iranguye nk'inyanya z'ibimene, Arsenal Martinelli abaye uwitwa Messi wabo, Martinelli wigize Cristiano, Martinelli igisubizo nyuma yo kugirirwa icyizere n'uwitwa Muzehe mwarimu Carlo Ancelotti, aramubwira ati nubwo bakugabye insabirandani nzagutwaza ekipe y'Abanyabrazil ku bikombe 5 by'isi, bati hari icyo nkubonamo na Arteta agomba kukibonamo muri wowe yanze akunze, yaraje akiringa amaci ya Bilbao benshi batabyemera, ibyananiye Victor Ilari n'abatrosari none arabikoze, ibyananiye Perez bazanye nk'umusimbura we, maze binanira n'abarimo Bukayo Saka Temita yayo yinka warabikoze, pase y'uwitwa Perez orutse, mwita Drunken Master, mwita System Machine, kimwe mu byazaniwe n'ugukosora ibitakosoye, n'ukwigisha uwitwa Martino dukubagarira kuri nimero 10, pase sukari, pase bread and butter, pase ice cream bebe, pase zikaresimari, pase zo mu gitabo, Manchester City bayinogonora vibaya sana, Arteta yikoza mu mitsu, gorazo, kunda chimwe, titizabe, Arsenal chimwe, Manchester City chimwe.